بەلی تەمەشاوانی نێژە ئەم هەفتەیەکی دن بەرنامەکی چاند و هنەری پێشبەریەوەنە ئیرۆ مژارە me li ser 15 Gulanê cejna zimanê Kurdî ye, cejna ziman e û di vê qadê de jî em ê mamosteyê mêvanê me wê hebin, mêvanê me mamosteyê qada ziman em ê aniha mêvanê xwe bigirin ser ekranê û em ê bernama xwe dest pê bikin. Belê mamosta tu bi xêr hatî. Serseram xêr hat, serçava hatî. Mamosta wek ku tê zanîn îro 15 Gulanê cejna zimanê Kurdî. Em dibe wesileyê cejna we jî cejna tevê gelê Kurd pîroz dikin. Hûn carek du dubare bi xêr hatin. Deng tê mamosta? Mamosta deng tê min. Emalê tenê beşdar bûye nizam nabînim. Na ez tu tenê heye nizam. Na tu tenê mamosta mêvan tu tenê belê. Mêvan tu tenê. Bername me jî belê em tenê ne bernama me jî 45 deqe wê çerçobayê tu dikarî hinek xwe nizm bikey a hebek qamera xwe bilind bikey. Serê te tam xuyana ke hebek jî mamosta çek jî ku tu danî wê xweştir bibe. Awa baş e mamosta. Awa baş e. Serçavan. Belê mamosta mijara me îro wek ku tê zanîn 15 Gulanê roja cejna zimanê Kurdî di vê wesileyê em cejna we û yên tevayê gelê Kurd pîroz dikin. Dibare kerem bikin li ser wê min dixwazin çi bibêjin em ê bernama xwe dest pê bikin. Spaskir savî mala wa bibe destpêkê da cejna wezî û cejna hemî Kurdistaniyan cejna wana zimanê Kurdî ya 15 Gulanê pîroz kir. Serkeftinê dixwazim di jiyana wan de bi tenduristiyekê jî da mamosta bername ev nizanim me besta vî çi ye li ser rojevê rojeva zimanê Kurdî cejna zimanê Kurdî vê bixwazim bêjim çend gotinan Mamosta ez belê kerem ez bawerim 2006 vir daye li Kurdistanê li Bakurê dest pê kiriye hatiye mawekî fermî hatiye qebûlkirin 15 Gulanê vir da ez bixwe 2008 vir da tevlî bûme ji wê rojê vir da navê da bûme navê cejna zimanê Kurdî xebatê ziman da bûme. Cejn bi münasebeta ku cara destpêkê ya ewilê cejna zimanê Kurdî cejn e ji ber ku kêfxweşiyek û dilxweşiyekê germe bi rastî serbilindiyeke mezin e destpêkê cara ewil bi zimanê Kurdî û bi tîpê latînî ku dinya ji me fêr dibe yani dinya ji me fêm dike bi tîpê gelemperiyê dinyayê jî mamosta. Belê min goş bû bi münasebeta cejna zimanê Kurdî cara ewilî bi serêvkê bi destpêka evkê Mîr Celadet Elî Bedixa ku 15 Gulanê 1932 de bi tîpê latînî kovara hawarê da weşand bûn û weke rêzimana Kurdî û zimanê Kurdî bi wê kovarê bi cara ewilî bi tîp berya wî jî bêguma Kurdî heye nivîsê Kurdî lê bi tîpên Erebî wana ji ber wî qasî ew roj wekî esas hatiye girtin û wekî cejn hatiye qebûlkirin di nava me de jî bêguma viya ciyekî kêfxweşî û dilxweşî serbilindiyê ye pîroz be me hemû Kurdan jî ez bêjim. Belê mamosta Wekî belê kerem ke
Kedam kerem ke berdam ke mamusta. Yani ve var idaz bir kanun beşim ve kidarın pırsıdız ya biz kerem ki pırsıdız başlıyor. Yani mamusta brasti cehla gele kutba projeki ava taybet cejna zamanı Kurdî zêde hê nehatiye zanîn. Yani pir di nav gel belav nev ya rojek nerûniştiye. Yani ji ber ku em wê rojê wek fermî nikarin. Men heyana nekariye em fermî karbînin. Ji ber ku fermiye têda nehatiye pejirandin ji alê gel ve jî hê zêde nehatiye nasîn û nayê zanîn. Ji bo vîya bem çawa gelek çi bên kirin mamosta? Ji bo belavkirina wê kirina wê belê. Belê. Yani ez qasî jê pê waqifim yan jî divê em biya bipirsin fermiyeta wê resmiyeta wê wê kî be kêjan alî be yan jî kî wê bêje erê yan bêje na ku em wê qebûl bikiya wî ji xwe re esas bigir ku em bêje vay rast e wela hatiye qebûlkirin ew ye ji ber wî qasîya dibin belê raya giştiyan gel de bi taybetî hema bêje bi giştî Kurdistanê ez vî bêjim Ji hêla ji fermiyeta alê em bibêjin em gelek wek gelê Kurd wê rojê wek rojek betlane wek rojek cejnê fermî di wê awaya dibên yani em ê bibên ana cejna Remezanê jî heye sê roj cejna Remezanê herkes dizane ku sê roj cejna Remezan qediya sê roj cejna Remezanê an cejnê din rojê wan diyarin fermî tê ez wê awayê dibêjim ji ber wê alê gel da em gelek wiya bidin fêmkirin gelê xwe ez wê awayê da dibêjim mamosta. Ez ê wî difikirim ez ê wî dibêjim yani li gor raya min dixwaz gor dîtinê xwe dibêjim ev 2006 vir da li Bakurê Kurdistanê li vê derê hatiye pejirandin û bi raya giştî re zî hatiye ragihandin ku 15 Gulanê cejna zimanê Kurdiyê hatiye îlankirin û dilxweşî û kêfxweşiyekî serbirdina gel de hatiye danasîn û ciyê xwe girtiye ez bawerim belkî qelsî kêmî Kurtiyê wê hevin bêguman ew yek adidwan jî em qebûl bikin nekî yani hinek dibe ku jî nizanim yani bixirin malê hinekî ciyekî wisa teng bigirin na ev qada ziman e û qada ziman cejna ziman ji bo cara ewilî destpêkê derbasê tîpê latînî biye bi nivîsandina Mîr Celadet Alî Bedirxan kovara hewarê da ye ev ya tu kesî nikare înkar bika û nikare ev ya wî ji nedîtî da jî were û ji bo me em wî esas digirin rêziman grameriya Celadet Bedirxan em wî digirin û bixwe ema bû belkî 10 sal zêdetir e em li ser wî perwerde didin û belavkirin ji xwe diwarê wî ya wî da Bakurê Kurdistanê mesela li Tirkiye giştî bi awak fermî alî Tirkiye jî ke ev mafê bi rêya Kurdistan ziman hînkirinê hate dayîn ji xwe ev 2006 teqabûlê wê demê dikez bawerim ji xwe ji wî bir da 2008 nevbila her sal kongre xwe komjivîna xwe çêkir xebatê ên ku tevgerên rêxistinê ziman karên barê ziman ki xizmeta ziman dikin li ser navê komelan be li ser navê hinek tevger be li ser navê erwekî dir bi vê awayê xebatê ziman hatin kirin taybet û bi giştî hema me bêje Kurdî der mîsal em bêjin wek Kurdî der ku yani herkes wî dinase nas bî hatiye rûniştin banê Kurdî derê de ji nêzîkî dora nêzîkî çil pênc şaxê Kurdî derê hebûn heta ev ê 4 sal beriya ev ê pêvajoya qayûmê ku dest pê kir heta wê demê bixwe piştî wê ku qayûm hat çûn da ji xwe hema salek hajot najot piştî wî dîsa zî ser lêdanê hewldan çêbûn ku ji bo Kurdî nemre paşta nemîne
کس لاواز نمینه پیش بخن دیسازی به ناو مدری آنها چه بیه و هر وقت باجار جور بجور دوانه باتمانیه لجیدنه هنه لستانبول ایوانجیه هنه لبن سازی ناو سازی جدا اوزی باوی فرمیت نفکر yani fermiyet avana nava tıkımı Türkiye'de ben kullanı Türkiye'de davaki fermi reziknama koyuyor, senedan koyuyor, tabela koyuyor. Bu navlikine ve kasi ev davaki fermi te meşanı duan sazi azadi sazi jibo zaman kurdi peş keve nemre ev daha zilater havda geçir ve anacı plani kasi kazı ağadarım ez davaki fermi ne ناوری بیا مدری دام ایرو بله چند روز بله ben mezide dam. Bu bava ki dildari emcidedir. Ser zomeyin ser interneti medya civaki da iro mukabil ser ve pandemi nakhaşi ve nazi kuçebiye zedetir hatına cem hebulu gelevde usaki zede derfete usatının teknik peş ketiye ve normal teknik azı بکار بینه دواره ارینی داشت بای سود جوار گره افشی یک ریه کی وکی آن منوته اما دا آخر دی تلفن جر دوران بی صحبت کرد افشی با وکی نیمت کی تکنیک بکار بشه بکارش سود ورگره بله ویا براستیجی کو ام باش بکارین و لیلا قادا جواکی یا مدیا جواکی ام کاربینی جبو من نیمته کی باشه لورا در دوره ما تنگونه هر دره ما خلقه دوره ما چه کرنه ام نواوی خلقه یعنی نکاریم سازی و دزگه وک بره کاربینی لی امجی مانه سر مدیا جواکی پیریسته که ام باش بکارین کاربینیم مخابن امویجی باش کارناینیم از شکلی بیم همسه dedi lejnaya zaman pengavek dabun dest pêkirin ji bo zimanên Kurdî ve zimanên fermî nizanim hûn xas ji wê agahdarin ez vêya bipirsim di çi astê de ye yani na çawa dimeşir çi astê de ye باور کی از قاسی تبیجه بفسر مدیه بکی هما kim de قاسی به آگادارن سر مدیه جواکی هم جا آگادار yani teklime bir havaya yazıyor diyeceğim. Qasi efendim hatta sinorevi tüne bu tuğbevi hatta veroje bu bazı gulane bu bu kampanya ki usun despekir bu bale bakışını ser zamanı kurdi kulüber xataraya nemaniye merineye yani her çende az baver nakim bu ferdi şahsı kabul edilirse zamanı kurdi ve nemre tücavi nemre best نوعی زمانی کردی دا زارابه که بمرن هیه مثلا زارابه زازاکی که امجد کرماشکی راستی آفر او کرماشکی لبر خطره هیه ده نوا لیکولینره که ده نوا ترکیه ده آتب لیکولین کرن که ده نوا زمانی مری و زدی را ایکو دجی ایکو تین آخافتن دا و ایکو نای آخافتی آجی قسمتی آخافتی هندک مانه de rejavi çende ve hatta çend saat şurada ve karma falan bedava berdavam kırır ve anket tekmus az bağırım hatı çekirir kudina bavan da si zaman de ber khatari ev çümünün merinene dina bavan da zarabe me kırmaçki jiye mıkabı zazaki yani ev zarabe mecid berviye u kurdizi zede embejin de ravşeki astaki pır başaya مخابن هم نکارن آو بیجن لگل او رجا کردان که هنه زمان کردی هم قاوت بیگوتن بیگومان آیدیت که وان زیهبه یعنی ناسنامه اکوان هنه کینه کرد بیگومان او کرد که قاوت منو سر هجماری زیجم اوسن لیبکولی لگوری هجمارا کردان لگوری سر هجماریا کردان که گل هیا و نفوسا و او قاصد سروی دنیای هم بجنه گلم پریوی جه گره ام تانی ترکیه قاس بکنه من باکوله تانی قال بکن هری کم زیده 20 میلیون اضافی کمتر نینه هم دکارم بجه بیا راحت کارم بجه
20 milyonu kevtir Kurd de Türkiye'de değil mi? Jüvi zedetre kevtirine. Başa gel o ev 20 milyon Kurd Türkiye'de dahil Kürdistan'da Bakur'da Türkiye'de güçlüler. Kurd dahil yani Kürt'ün dizanı Kurd ve dizanı nasıl var Kürt'ün. Kabul bekine gelen ayrı çeşitli. Neticede ev çıkarsa bu Kürt'i de ahir. Çıkarsa ve şanı var bu Kürt'i şeydi ben o. Ma mesela destur tabi delil eket yak gibi mevani. Destur Musa. Meyvani Musa atın çend dakika destura Musa bide. Hadi Kerem Gema Musa. Beli. Eğer jberwi bu ambejin jberwi qasi pedvi me daha ziyadadır bakabatı pırpır bilintir lazım yani. Ev kampanya jibur hem balib kişiler hem tani baldari nabe lazım zaman ki kuş bu bejin nemre deve bu zamanı perverdeyi beri her tişti bu zamanı je bişuya fa je gundila zarukiya fa bugün hatta koçbul afa dawiya jiyan afa deve ev zaman le her qadi jiyan ku derid ve brave fermid ve gayri fermid ve mali deve kuçid ve dibistan men kud her ku derid tepevisti به فکر رامان خودی کتب کاری وانا ببیجی بگو من بوی زمانی لازم دیت و جبری قاسی او آخافتن تکلیه بیاوی تنیه جبوی کو به فرمی آوان دور گش و پیش کنه جوی رازی هم دخوازن به زمان کردی پرورده همه بریارتشتی جبوی پرورده هم بوناویجی دوی دبنی بانی کومارا ترکی دانم مقابل به دریدا دوی او باوا کی فرمی وره قبول کردن که بزاره و بکاره ابلوی دیلی گوری چرچ و آواز داغونه ایدا و زمان کردیه یا کرده حتی کرد آتی انکار کرد باشه و جفر هنده کرد ناین انکار کرد ولی آنها ایز باشه کرده ای زمان ویجیه بدوی چند ویجیه نه روشه کی ویجیه قبل که جداتیه که ملت دنیا کنه بیمی کرداتیه لیکن نه ویه آج بر قصیده بیم اول وری فرمی دازی گابا وری پجرادن اوی دبستان دازی وری دایی اویا نابه قلسیا ترکیه و دولت ترکیه یا جی زمان ترکی daha ziyadettir mi? Hoştur. Evzi peşt kere. De Türkiye'de çendi rengi jiyane ve hoşluktur ve rıntır ve jiyazi rengitir de muha. Bevi avay az usud fikir beyim. Mamusa rasta spas. Li mamusa em hawjenna ke yani em hinnek vek Kürt. Vek hunermende Kürt, vek vejevani Kürt, vek yeli Kürt. Xwal berçavra bervaz bikin. Em çıkaz giringiye dedin zamanı xwed çıka bu vate neze zamanı xwed bin ev zaman jibo me çıkaz vatedar çıkaz giringe çıkaz jiyana me rast rast deser jiyane bandur kep jiyane ve giredayye em hebek xwe hindek berçem tim em pergal dişxon ağazı bide hayar ji destê wî bê nake yani go حياك لسر بيه خو بسكن ناكه لي ام شخاص ام چدكين حبكي او ام خو برچافدا درباز بكين هنرا ما بگره بهنرمند ما و جوان ما و نویسکار ما و ام بجین ام گشتي جیانا ما صدي حشتي صدي نوت نب کردیه نب کردواریه ام کردی ناجی او کاوا کو کردی پیدویه ما چند گوتنی کردی هبن چند ستران و کلامه کردی هبن ام وانان دردکوین سر دکه وانان پیشکش دکن جوی ورده زمان جبو ما گرینگیا زمان وندا دبه ام حوجه خود ام حوجنینی کو ام هندک خوار رخنه بکن ام چی دکن ماموسا کرم کم بله سپاس اب من هیلا کیوی گوش خواهد بگمان تبو
او هي daha زیاده تریویه باره گران و اساس گنهکاری هر مازن سرمه بخواه بلکه ام دکارن بیشن جبر حتی 20 سال 15 سال بری صدمه می که ام کردی نکار بو پیش بخنو پیش ند کتون ند آفیان و فلان بوان بلکه ام با آوا که او چی هر چند چقاس کنس بجی دیسه ام دکارن بلکه خواب بوان بس بنوان و شکارا صدمه نشان بدن لیبلی هر که 20 سال زیده ترکیه هیه که درفتک چه بیه امکانک چه بیه و هم آوی رسمی ده هم آوی غیری رسمی ده و جه گره رسمی خیلی وکی کتگو رسمی تری لازمه دوی همه لازم اگر بفرمی من قبول بکا از وی دمه تنی همه ناخیر از غیری فرمی ده دی سازی همه زمان دی سازیه دوی همه شخواه من سری لازمه او که کرد بینک بالک شاسه بایی از زده نشو مثلا مگویا هری که 20 میلیون کرد هرن ترکیه باشه 20 میلیون کرد چما صدی چاری پنج یا کردی داخلی یا ناخلی اف کماسی دولت نونه یعنی مگویا بلکی جبه ماموستا دیسا کت از باورم بله ماموستا ماموستا عادل به اینترنت آتا داد پرسکره که از باورم بله ماموستا عادل دیسا کت بله مجارم ما لسر زمانه سر زمانی کردی براستی جی تماشاوان نهجا ام دوی واره دا گلک برای هر کسی ام خواه رخنه بکن یعنی بحیاکو ام یک دن رخنه بکن و کارش یک دن هیوی بمین حیا به خوگجمرا مافی ما پیشکش ما بکن حوجه ام بخوا خواه رخنه بکن خود بچه درباز بکن گلو ام چه بکن ام چقدر خودید زمان خود درد کوین یعنی حیا ام خواه رخنه نکن رخنه داینا خواه نکن هف رخنه نکن خود بچه درباز نکن و زمان خواه نکن زمان ژیانه می روزانه زمان بازرگانی زمان بازار زمان ژیانه به هر وارد صد ام نکن زمان ژیانه و ماموستا جاردن به اینترنت دا اسکرک چه در حال نزانم دگه تا دهاتم دنگه می دهات کنم که جیت مگو نزانم جه اینترنت آمونه اگر جه پروگرام می بخواه دبکو چند دقیقه درباز بوته دوباره کرن جوی به نزانم عیاراوی نزانم نه از باورم نه نه جه اینترنت اثر زومه مثلا پرورده 2 ساعت بین آور قد كنت نبي عطانا يعني هر شب دبه سر زومه نظام اوكي سر زومه daha baştırdı ne malı bu دمنان دبه belki ازياء راستشي كلام كده tabii راستشي شوي دبي بالي her çeşit دبي درسي دخل لهم برخوا بگرم که او دبی او که بر چا بخواه ام نبینم مخبونه بر چا بخواه توز آدوندر چا بخواه نبینم او بچه در دور خواه بگرم یا چا بخواه رونی ناکن راحت نابه بری قاسی دبی بری هر تشتی یک زمان زیده جا کنم بخواه او بخواه آید خواه زمان هش مروف دایه زمان بمروف رای رحی مروف دایه که از ذهبم او زمان مزی هیه
او هبون اوی تنبون اوی دوی بریار اوی جی از بخوا بدم جی آلی یکی دی و نوه ادمان خدا با خبر در و حواله کرد هر کی در دوره من بگم ما می کرده باشه وی چاقی از نه آخر پیش نه که نه نفسینم نه خوینم حتی انا بلکی دبو ما بگو تا و کردی نه ماتریاله که نه پرتوگای نه رومانه که نه نویسه که باشه آنها هر تشته آنها هر تشته مگوی اگه بری بلکی شبه 15-20 سال بری ما بگو تا در فتنه یا زمان شرطی بیتونه بلا ما اینو او گرکچه را بیه او صدم تونه یک که او خواه کار به پیش بخیر تیماسی مروبه یک آددوازی دوی زمان به هر هوایی به وره فکر آدم زمان هری که دنیای وره جیان کرد بجی زمان دایکیه و اوزی ما مستر پیشی رو دست پیکی و هری خورد و قوین دیسا دایکه ده مالبات دا دست پیکا جه بویدن اوی زارو که هدیه پاشروشا مروبه گلانه او زارو که هم پاشروشا خواه بفکرن و بیشن هم لازمه قومه که نجاده که به بردوام بکرن هم جبر بلکه 1000 سال دیر چون که هم گیانه هزار سالان گیانه نمید با پیر ما اوان هم گیانده نوی روژایی باشه دوی اجناب پیدازی آن ام خواه بگیهنه بداری اوزی باره که گران که بس سرماله دایی که سریدا دایی که و این مالبات همیه بگوم وان کسا از اصد فکر بگوم که براستی ام جانان دفکرین ام دبیجین زمانی کردی نامره براسته نامره ناقده یعنی زمان ناقده لی زمان براستی جی ایرو دوی سردما تکنولوژیه دا زمان لهمبره خطره کی پر مزن روبرویه به اوایل به سکنا ما زمان گاوا کو لواز بو مبستا زمان لواز بو زمان یعنی بلاو بو ایدی به هنرجی بلاو به و چانجی بلاو به و جی بلاو به تشتگ نامینه یعنی از میناگه کی بده ما مستر از 2 سال بری چوما گنده مال بدلیسی لهیزان از چوما گند دبستان الولج 2013 داش و چی بو حیا 2013 عند گنده ما دبستان تنبو از 2017 بود 2018 نه چوما گند زاروکه گند به ناو افدا ترکی داخت من پرسی یعنی وایا دبستان 2 سال زاروک 2 سال کی مکتبه شخواد 2 سال 2 سال حیر بره حیا 5 سال دچون ترکی هین ندبون مکتب قدیا دبستان سرطایی قدیا زاروک هین ترکی ندبون و زاروکان چواهیم بونه چواهین ترکی بونه جمرا گوت تبج تلویزیون آنیم بونه هر مالی دا تلویزیون نه به تلویزیون تماشا دکن دهین ترکی دبن براستی ماموستا از ترسیام یعنی از براستی جی دبیجم اگر ام ویر روشی را روبرو مابن ام ده خطره کی مزن را زمان جبو زمان خطره کی مزن را روبرو هر کسی کی کرد هر دایگه کی کرد هر انسان کی کرد هر بابا کی کرد حوجه کو به دبستانک و پیورا دبستانک ین کو براستیجی دلشوات و زمانه بن دلشوات چاندا خو بن دلشوات زمانه خو بن دلشوات کسایتیا خو بن حوجه هر یکی به دبستانک اجا امام سمیا چوا بکن یعنی ام خو رخنه نکن لورا تو لجنه رخنه ین من لجنه ین کو رخنه بکن رخنه گریه تنن کی چیز که هر کس کرینه خوشی راست بینه کی چیز که دبی از دکم و از راست دکم چوت دکه چوا دکه هر کس دکه کسک شی رخنه ناکه کسک شی سر ناسکنه جبو پیشی گرتنا وان غلطیان او سر راست کرنا براستی و پیشخستنا زمان ام وانان حوجه چی بین کردن ما مستا یعنی
divan da peviste civan çi bike em çi bikin Mamoste rasa brasi برينا ما جرانه ده بپره و بخاطر دربازی دیسا لگل میه به مرایه از بیان Ali eşkıya beşmuşlar. Beli. و آددوان دوی مروف زمانی خواه بدا حس کرن شیرین بکن یعنی بچاوی اوی بکن بیجی نگوی هر وکه تگوی هر مالک ببه دبستانک و هر مالباتک دایی که ببه ماموسته وی دبستانی باور بکی پرسکری که من نابود اما هنده که وی اشمندی تیده همه لورا دوی گوتنی من پیشیه که دوی دا تام دا چی خود حاطنه گوتن برسوا وی هیه دوی ام ندگو مازن در قصه بچوک ده هوسه yani mezun da çedike biçuk lüvidir erevde aleme indi be. Eğer mezunı me peşin me bevi avay be fer bikrana emeci ke beguma da ver şide ve asila nedma. İro em mezunun eğer em ve peyvere ko bicileynin evin pişti me verin zaru ki me nevi me pişti me verin eveci men rakana bikru hakkı ve ne lazım em ve درفتی نه جوارا کو بیش بلا وکی کو ام پیشی خواه رخنم کو برا اوزی من رخنم نکنم بخوازم لازم ام جی خواه دا دست بکر کو ویسمان خواه بخواه بده شیری کرد حتی جی دست مرو بره به هر آوای مثلا هر کس زاره هم ببین سترانا دنگ بیجی به کلامان زمان کردی عالیه که لنگه که وی پر قایم و مهم هر وی اشتیا حتی رو جایرون یک جه دنگ بشیو کردی ادبیات که به نویسه سر پیانه او دنگ بشیاوی او زمانی او ادبیات وی جای وی دسترانی دا کلو درد خواه ایش و علم خواه به سترانان آتیه آنیه لوران دیه و بیایه به روژاییوی که او بسری خود بزارتی نبیه به حمد خود بیه نه که بشه جبه که زمان من نمری از این بسترم دنگ بشه بکن فلان نبیه بگوان اما ایرو هم دیداری وان دنگ بشه هنرمندان وان پیشی خواه که او ایشو علم نروش ولات نروش دراما و مالی مالبات پیشی من داپیری من اصلا به دفکی به جهانی زمان جه گویا دروازه گوها بیش کسان دروازه کسان بیه جه مقر دروازه مقر اکدین بازار دروازه بازار اکدین بیه و هر وقتی ایرو daha zeyleştirmek için bana göre ders peki teknik derketiye megua ki nimetik çima ev görevi kalmayın. Ben kasi az bavariyamın bir avayde pek bir uti evi nemriş. Ben kasi ilu edilo kursi şare zabule kursi zirek bule kursi teknik dikarın zanıp pikar binin ben ve edin bavariya bu korte ve bebe her çıkansa ku emrav şahit de hani lavaze kanset ve پر پیشتر و اما دیگر وی هوا هر چه ببیشم گفتن داوی از بیشم اوی بسر که اوی نمره وی بردام کرد جبر کو ایدی امزی و همان تکنیکی بکارتینن تگوی مینا که پر باش دا حتی دبسات تنه 10,000 بده کسی هزار دفعه ترکی نزانم یعنی زاروک هر کیم نزانم بله موسى بله جور پیدا به سردما تکنولوژی تشتین کو yani em bejin hela fiziki da nekarim bikin mamusta de hela teknolojiye ketin her deri ketin hindre mejiye ma yani meji xoş vera vekiriye kefa mejiat kefa maat jmaraji xoş hat rahat bu jmaraji xoş hat meji denge xo nekir mamusta qala dengbeja kir rastî jî dengbejan qada min li ser dengbêjiyê dişxulim dengbêjan bi seranserê dîrokê parast in lê mixabin îro ew dengbêjê ku ew parast in ew ji wan dengbêjan çendek mane
یک جی سالا چونه خدای رحمت خلی که یک جوانان سید خانی بویاجی بو اوجی چو یین کو زمان یین نهاد دنگ بیجی کو کتبن دنگ بیجی جوان ایدیجی زمان دور کتنه گوا کو زمان کی تکوس زمان کی صده ست زمان خو نبکاری کار بینی تو نکاری هنره چیگی تو نکاری موزیک با آفرینی نکاری هنره چیگی جبر وی او دنگ بیجی ایدی بنیوان دنگ بیجا جی والا دبی هیدی اگر زمان به وی رنگی به وی شوای ببورن به وی شوای بدومه وی دنگ بیجی بنی دنگ بیجا جی والا دبی او چاندا دنگ بیجی جی چند حب جوان نه ده هک مانه او جی هولی رابن هیدی یه جوان نکارن جی وان داگیر ام جبر ویا ام جبر وی دبن ام خطر دانیم خطر از پیشی از زمان ما مثلا نهاد تشته گیدیم گاوا کو زمان نبه زمانی تا چو تو زمانی خود فهم نکی ایدی جبوتا کردیتی ترکیتی عربی آن زمانی گاوا زمانی تا تنبه کسایتی خود دشکه جان نتبه بحث بینی جبوتا جدابی تونه که دکاری بکی yani merv zike merv bibûrin belkî ev gotin ne zike merv li ku têr bi merv dikare xwe ji wir behsbîne lê adiyetekî te yên ku te jiyanê ve girê dide heye ew jî çi ew ziman in ku ew ziman nebe ew ziman nebe ji xwe tu qewmek zimanek diyar nabe wê herkes ji kêja xwe netevê behsbîne wê ji wê netevê bibe ji bo wî em dibên ziman ji bo me ziman giring e lê mixabin xebatê me yên li ser ziman giştî yani em giştî dibêjin yên ku em xwe wek em dibêjin em berpirsyarê vê karê ne berpirsyarê zimanin berpirsyarê çandê ne berpirsyarê hunerê ne em bi rista xwe nalêzîn em karê xwe nakeyn o peywira xwe nayînin cî o êca em ji hev re radbûn wê karê xwe kêmasiyê xwe jî dêxin stoyê yekê din stoyên civakê em dibên civak viya nake gava civak pêşeng mirêka civakê mamostaya dibêjim eger ku pêşeng karê xwe baş neyîne cî civak jî wiya wê gora wî bimeşe kenim ke mamosta dema me jî gelek nema rast e ji wî ez wî ya bêjim mesela we goya peywirdar berpirsiyar wê datir her kî xemxurê ziman hebe xemxurê vê dozê ye doza nasnamê ye doza hebûn û nebûnê ye hebûn û tunebûnê ye yani ya ez ê hebûn ya ez ê tunebin hebûna mirov di zimanê de nasnama wî rengê wî kî ye navê min çi ye çi minin di wê zimanê de diyar dibe eger ew ê zimanê min tunebe ji xwe ez tunim yani ez nikarim bêjim ben warim wala ben Kurdim wala ben nabe Kurd ev ya ji vir çend sal berê min de rojnameyê de zî nivîsî mijara pexşanekê min maqalek yani bi rastî çawa dibe ben Kurd nabe yani ji ber vê qasî ev çawa nabêje ez Türkim wekî mînak bêjim çima eger Kurd e navê wî rengê wî heye divê bi wê zimanî baxive ew ziman nasnama çanda wê nasnama netewa wê nasnama anîgariya wî nasnama hebûna wê bi xwe ye yani ev tenî barê peywirdaran û pêşengê em bêjin çend kesê ku wê lêxistê ew timan ew mînakin rast e gel ser me hemiyan barê li ser wê her kesê ku divê wan de xem û fikarê wî heye divê her kesê xwedî berpirsyariya xwezayî em jê re dibêjin berpirsyariya xwezayî ku dime her kesê da ku hebe divê hindava xwe de her kes hindava xwe de em ê zimanî bide şêrînkirin bide hezkirin bide xweşkirin ku balê bikişîne ser xwe û bidine yew divê çi were kirin divê mirov bika ji vê ziman bu zimanê bide jiyakirin bide axaftin lê bigere yani gava mirov lê bigere hewl bida bawer bikî rê û rêbazê wê jî dibînê ji ber wî qasî em gere hewldanê me hebe
وکی و گو من بر خطر یکی نظر راسته و هر یک دهنده با خدا لیوانا بینی بره بود دازی دستر ام دی سازی لسر پرگالی بدن فرض کرد که به زمانی پرورده به زمانی فرمیت که به فرمیت آوی وقتی وره قبول کرن و دبستانا دازی وره قبول کردن او زمانی که نه که به بازار تسری نبود نه که به دبستانی نه که به بازار خودی نه که به مالیزی او مالبات چه قصابی بشه دوای چه قازاج ملکو هیه جبیان زمان دی امی چه قازاج بگیره چه سود برگیره وای مکردی ازانو که چه قازاج سانکی کی نام دامو و بزیف ترکی خبر افیا فراسته کی پر پاشنه یعنی فراسته کی حتی بيجي چوته افیا لازم اما بده قبول کنه که همون تنبون نبه آواکی فرمیتی بید راستش بود نمرنا افتا کشتا ویزی تیدا اینه وایری تشتا بله جبروی از گفتا دایی دیسا بیجم 15 گلان جزء زمان کردی دیسا لهمی کرد وارن و همین کردستانی کردستانی ده هر کی هر دو فرق دبی کرد نبجی او دنبا جباکی که دگاوا چوان ام دکارم فارسی عربی ترکی خبر بدن هر کرد فارسی عربی کرد نبا ترک فارسی عربی نبا کردستان داشتی هر بد دکارم بخوازن گره اوجی به کردی بکار بباخت و پر عرب مثلا نبا مده ارمن هنه کردستانی ده پر ناسنامه جدا یعنی اتنیک واري اتنيكي ده اوي ده زيدوي وازي كتاني نگر هر کسی بوي اوي روجا ججدا زماني كردي 15 گلاني لهمي كردستانيا پیروز کرد سپاس کرد مالوا گلای سپاس موسا تماشاوانه کیمت دبی حیا ام شاشیه خو قبول نکن ام ناگینجی کی نویسیا گلای سپاس جبوي genç dede باپیر کال یعنی براستی جی سپاس ام حیا شاشیه خو قبول نکن خود شاشیه خود نبینین و تم شاشیه خود ناوین سر یکی دن ام بخوا شاشیه خود که ماسیه خود نبینین و ام ناگین جیگی مامسا گلک سپاس جبو تبلیبونه و مامسا برنامه من دست پیکی بود براستی تدیم دست پیکی جی کو من و قادا مدیا جواکی ام زیده کار ناینین حوجه شبو ما درفتا گلک مزنه پیدویه ما حوجتیا ما بوی هیا کو ام و داره و قاده باش کار بینی اگر ام و قاده باش کار بینی راستی امی بگین آرمانجه خوشی جور پیدا دم ماموسا امی به هورا بین جمعه و برنامه چکن پیشکش بکن بو تبلیبونا وجی گلک سپاس ام جی 15 گلانه ججنا زمان کردی تواهین گل کرد پیروز دکن یل تماشاوانین هجا حیا هفدیتنه کی دن حیا برنامه کی دن بمین خیر و خوشیه دا ایوار باش